Salam alaikum wallahi wambaye vidonge oflu. Ah bon? Vidonge oflu bo wallahi au ngo no flu. Manabo kangi oflu ya bo ngabidoni ni regle mnandongo sino kangi onjema bo bidinu continue ngo yono kangi oflu wewe au. D'accord, tout va bien, voilà, hey. Manama, est-ce que ça y dit ngombaringio bien? Kanga bomdo wa video no kangio flu, ngu jojo ya mbeshami mihunu. Yereglajinga mono kangio c'est bon. D'accord. Fatian bangio bien. Anama watukufu, Abdul Karim Ibrahim, anama mtukufu, anangui ho Dar Salam, anganu bushirio kheri, no anama luwan pia. Mbiru njia kuu njashida na msalimuni leo ngamono wa kombe wa sawa njia vanpia. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya. Sayyidina habibina wa shafiana wa maulana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Namnive une seconde ni regle mbabintinti bari ngio flu mbabintinti. Shukirukaba ikansinro onfikiri. C'est bon ya wao. Kwezi wanama watukufu maisilamu wa Komor. Bangio flu toujours yabo hau kaiti flu. Na mambendo rahare janji ya batse doanzani njie shatsi ongetsi mwambangio flu. Nsujua baha kangio njema hau kaketi njema. Na mambeza bario jojo au c'est bon. Ok. Kamde jezo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa shafiana wa maulana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Kwezi wanama watukufu maisilamu wa Komor. Wajihunda honda nme Komor makatika o do ratsa warje tamkeinu anu alomonze mwe Komor. Wakomorika ondo wajailwa waridunga makatianu no wajoridunga baadaban. Ngamo mtosoni hezento sasa kikawaida nimwambie na salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wanama watukufu hamale kikawaida le combat continue. Waima hunga mjwao kaya emakati ya mwiso yanu. Ngari kao na aspembili za sujet kao siuzi baliaban. Ngabo ye aspect kao nge kao politique, ngabo ye lo social. Donc zembana izo zombili tizibalio sikwale o jaban. Haukaya ngamina mada. Yuhusia na o hamadi zora karaza mbaban. Yandongwe kao wenji wa Komori wasangu watushewe yefonya hazo. Nande mada ya ho wana wasawashavire. Hasibabu hindini, hasibabu ngabo pari ya responsabilite ya hema parent. Ngabo pari ya responsabilite ya ho wana bao. Yabongari jovumbu wa sujet kaongyo interesant haku. Nande sujet ya hemna mwana ramona. Yaji deklare banu mwana mshwahatu ikao. Hambaha zalwa ha. Ka mwana ikao hadungwe dini ya Islamu. Holiondo wa mzaya. Hajaba sainu haji devoile banu kaya nge katoliki. Ngwenshi harma famida ke ikao. Yembaba ulo yabo wo pasteur. Donc ye sujet yo ntipi yanga bo ashinda waone e sujet yo akabatsi waiona shala bimanjeni zambe okazi nsparozele zaban ngabandu watushindwe lewa ngari joru disenar zinanuelewa ngabo madayabili ya wananyasi wala wa Mauritani wakahanza wende Espagne ikao waka wenji halisi wanrujana na mengo shenda ikawa tangabo mwana mshe yabo ya zamana ezazweti mkomorema na mshe shangabo mwana mshe ya zayahar mwemeliyo ikawa wenda hata wesa mafura, wesa maji, wesha shahula, wako barini mdansu shenda,
wafanya video waone sasa nongo hizo. Izo nongo zabili kao encore une fois et mananjo ko vumbwe sujet inundi ngamanzo njiar mwe sujet azali. Et sujet araru nge joko kansi harmwe mada ya investiture zemaliza hibwa wandikao rikarambiloka zemaliza rumilwa zika haruma 600 million na bwezo ndrabo mapesa yaka menji zaidi ngabo wandikao wala wananapato la timizisa million heni mru na wendo juma yabo wanisema pesa wenda zao warema mbabalu kumanile pi zemalizwa tanga wandu warongoa ikao d'après les informations zitolo wata watsoshindo zibanda zawa oshawa zamba wari mazerezo ya hadisi uyo ngyo yokaya wandu washemeze parce que nsi ya hatu isa irengwa otaji d'une sorte ya ukaya abaha inoni mrasango elewa ukaya yesiasa yazali inunutsi siasa joko zamba hindubo nsiju shanga nzoni mru ya beze haraka horo hayabo yake na utajiri kaongo joka wa hafla ilia ndembabano ajahu fieno wananemrumushe wakati joka urema ebenge sujet inu ifori vumbuwe bazimano kaya ngarjobe ha message leo kaya siono harumale balajiri msuje ikawe lo kabati mwana mkomori alikusudia ukaya yoti msuje wawe chetido anjilo ne majiala shaya tende yareme singani yareme mdaubini hunachiramu bangwa yanjia malahu inji hata nzuani na mwali nomono wende wafanyi ha conference nku ya kaya hansi watangala muwabonze ionesi wa ukanganzo watolo haruma miliari naya zisedio wandu wao wa mwiso wandu wao wakonda wasedwe magodoro ya hema prisonnier ya mapesa no ibidike deja miuzambaba nukangabo mali za hansi wa speciali za heza ferizili yebo la jakado abili la jakado araru harimo mji wa msuje no mahala honsi eza jirihindi donc wifori virembabi haruma zema dazinu ilo wa komod yokika wainda ya hatu wadoka hashiri nezirendo wao waima huko zi watukufu ngarjoha lisa par le commencement de madame wandu sikanza nje nimwelezeni bwana wa komoruka vanu labandu ambao kaze sujet zinu zindeze sujet seli Muhammad Jibril atsingozi wone sabanu na bonga bandu atsanza mwisha yarongo no tsinde heli unatemna parenthèse yorambi yekase di Muhammad ngwambwe hali inu somahani ingengu je exprime hawo rajina wakao jawamfua ingengu ashindo wakama pose warumi ya reulona ustaarabu reulona dini hashindi hazeleza d'une façon ya ukayo wanadamu onsi pia waelewe risala bali banza ndizilo muhimu banumikala umabali banukaze hutuba za heze juma balati mpakarto bakaru mweshio shilo ya borangu 1950 banuze hutuba zinu zojwa zidohenda hasibabu lezo nongo za ajiri harumo mfumo haswa tani izo nongo ya kaubidike wandu wao ngwa jirefereo wanwa wadingo rengawe we hutubenu siku ikaubidike heni juma ngwa dunga weze evenema senabo tsukaya okawa komori piasa ngwa jwao presque kabatsima na mkomori utsole wedini yangu na mtume izo miuza babana ya zalo harmensi ya komori ibakisha ukaya ngabo wandu ikao kwatu imete ajur holihondo wakati urilio neze ndongo zijirio na hiyo yola wa mariri hawa wanuamba mafundi haukayangu ajuao kaya eheli wandu wakausoma zamani uenda zao wakausoma Nairobi wakausoma Al-Azhari jana yotile helonda Al-Azhari waiparise Al-Azhari waiparisa ngio na teknoloji wapariso kaze ngo wavao zote hizo wakauva wabaya hatu wakauva wenda we soma ngwao nawe hele dunia iliyo ngwajua we heli ye teknoloji evoluata ngwajua ka harmensi yahe haviti hanjia harmaleko libonze a distance hasomo ha valide yabo na washinde wareleze ukaya rijojibiwa ni mafundi yekanga mjoba numeleze hauuswa sondeze juma ikawo yoshwa bahanku ya ukayo wa komoru onsi pia yemesilamu onsi pia gwakawo wazima msane mdome tajur ya actualite parce que yedini nganzo idoenda tena no wakati ngaritatani hao hazinji emafundeni mdungutso huja yeleza hena mna yaelewa hau hena mna za mjibia hau hena mna za jibai yezi parce que hata izongizo ni uona banu ngabandu kaotso jorenga aya waitafsiri ili wajibize yezi na hiyo yonongo nziro ilihundrau donc yabo sisi jarma bienu kaya na mtafadhali mtitsolambo kama nizo mambao yabo izo dizo selima wadi Jibril adingo hamba nabo ni kama nza zamba no
ye namna kau hamba makati ngazi konziro paske ngusaidio andrenda haruma bangano ngusaidio wala wana wanjita haruma eshonga wata wanezenzia wazidi huendelea haukangwa jua konfronta nawe na ibanu wandisodezana warungwa na mnendwaji yabo hata sisi rilatsa ila diraka batsulo na sansi ya ushinda recupero la mwana shabanu hoja zamba badinu dawa inumba na yahe nusiku ngamjoka ujarumwe siasa mjomelezani mndu siasa oyimri ndini womna parantezi na kanzani mtiye na bema fundukana mhozwani si harumaze hutuba za hanyudi ngohi nabana teshara bushilo wakomori wa jakansi balo wenji ngo hamandu wangalao tele kwa tswelewe shingereza yawo iyo sawaneshi arabu ngabo wenji harumu wakomori mjwa ukaya karitswelewe luha ya sharabu ila nabanu mono tsono mana maulo hoheji homaka no hatswambu wakomori ukaya yekanga mmoboze duwa na mmombe heli mjohelewa na mmombeshi komori heli mjohelewa mratsa mbengondo yasomeshi arabu yasishomenai wo musoi jolatse la sans ya he yeduwa heli mri ya kanza yambi haukabanu heni moba laiha na sans ikakarsole wando sharabu hauhende mahala ngwanzorongo shizungu urongo shizungu shako dasai yabongo joka ya lazima ngojo ilezanai yebenge yabo yohamba heni mdu natsohamba helu hahahe yabori johanza makati ni mafundi mtafadhali ze juma oharumaze hutuba za heze juma mkeradhi mdohamba mbabizi aktualite zijiriyo roharme yensia hatu roharme dini ya Kiislamu heli ya badilia roharme maisha heli ya loleo izo ndongo muhimu heni ya jola wa ya wajwe luamba ndongo ya ukaya vanutsi ka heli fulani jana leo tijanga miheli fulani maudunge bidoni ke heli fulani izo deza ndongo na kanzanzele seban hamoto aswari iliri jojo evolue harme sujet ukansu anzam kemle haku kozi watukufu madama ndondi ya hemna mwana hatu ikao unga nfikiru kema nolange na ushashi wa maha hadisi nswami nukolata mana atimizi maha mongo miraru kia alama maha 20 naya mwana ola na mwana mshem komori ya zalwa harmensi ya komori ya jaharmensi ya ula inu hamba haro haujahunu hama hakume mwana uwahe ya bana hajideklare ukaya hadunguye dini ya ukatoliki haukaya yonde dini ya aminio ya yanzao ya ipratikeyo non seulement hazamba shaharudi tena haonesa ze sababu ya kaunji ya harumwe dini yabo mimi tsikati jabano school atimwelezani harumaza habari zaho wana hatuwanjia harumaye umromanezo mbona izo pia simambia nuka banunga wana wasawanje harumwe dini ya ukatoliki yabo hiyo ndio rijuwa ushejo mkini wakangabo na dini zindo ajina tsojua ngunar peneshar shangar tsungo hamba hazinzajiri basi timambia nuka ya ngabo mana azalwa Joana pia ko mana yala wa harma famimbi na ndini shangabo personalite za wanadamu ikawo juli anyabo nsiju mbriye vumbo kama na wafulani wanrupi ya oshinda waju wa tout de suite rahana mrumra jina wanrajo korenda tsa homji no mahala simambanu ke mana wobai hanjiyaru medini ya ukatoliki isababisha tamzazahi ala wakomori hajahunu hakawo mana apulaja asome ya undabaki ya jahunu ya janja arme aferi hiyo mzazahi ajabane mana waja mdungu kajakiru mbule nyumba na muimaginenge mzazahi ka fragili wa esprit yahe hajabanu hafanya shoko yotsinyangu kumrupe mana ajasome ya jajunde harmadongo zindo ajina so harme malezi wa mlela zitso hata harmadongo wafikiri ilande toma wa ehansi donc mana weiba hetsuo hajabanu hama hakume hajakene fama ahe haonesa zenongo zambalia hata harengwani fami d'accueil e fami d'accueil yonde undiko kaya o harme fami hiyo wo pasteur de mbaba karme fami hiyo yabo karjakana ndongozi njitso sidotso kaya ikaba hati njoke mana washinde ya noswawo wengwe ukauhe yadunge dini laho andwalo enao yabo leo tijani malezeni bwa komoro encore une fois ilini mwambie nukandongo za malezi zinsinongoni msomawoni zindongori zijuwao shanga zendo hema kati na ritahadhari simweleza nukaram komori ye jashinda ya juwe manalo silam yabonga si haruma hatwari hauka zindongwe manawe ya zeleza zika hujazi hakikishe zila na mwambiani bwa komori vanensihu namba uka owa komori ritso juu hamria uziswanga we silamu zabari mi silamu manawe fami yangu wome silamu sizalo harumansi ya Kiislamu abuba Muislamu shaku tushindoleo ka Muislamu parce que ti amini zenongozi nukaya
zinde zenongo za kweli ne mguo inde wa kweli ni emio uchizani ono inu pia hakika ngeni hakikisho kaya ye mroi weinde wa kweli uliyo yafanyo zenongo zinu ya tsonganiliyo yarudia kubaluka maudu ngabo mro ngabo na mbebo eke mwanadamu uraka tina zenongo hizo yabo haba hatimbi ho shinda ya kauhe yankli maudu ya dunge di nindro aji badionde sayo wiyo ye provu hindi de manatu hoi haukayati mwelezani bwa komoruka gamonao komori wiho ngasina matwari kuswala wenji ngabandikao swale kawa kura ngabandikao jo uhansi shebindi shibiri wabaki hata waja watsanganya zitanu mrungu jo kabo msiri junyu wone majeni wakabo place bale misiringi wa kote wala wakansi ngwaro ma domino wala wakansi ngwaro ze karata wala ngoma bangozo na mahiyo na bale mrungu nadi hata ila respect so himemro analirangu wo hishangu arma mabunjilio wala ngwaro ma konseri wala ngabo msira kote wandunga dhanio kwa na ukupeme krorangu ko jamba ujuhende wa swali haukendi haukaora ha kwa tsina ila yani horohoni hao zenongongo azifanyao paske wajua harma mahala zifani wao wasangu azifanyao haitiso paske wakauru ama hiyo ngwarao kwa tsura Mungu angwarao wandu atijwa mboka walao kwa fungu heli kaoni wona watsofunga obandaye hau hataba hangu atsingobenwa banunga jonda tamakata mjodo na volovolo yo wandu kwa nado huraho kakwa tsufunga haukaima valalo morono mijini wandu kwa tsingopia mtsana no bisa na mavushe hea na balandu ngwabira nao wandu wishazila wanwe mvinyo warendao je kwa tsuba ndangu atsingono malukani kwa mtsana wa hulu yoke tsuba ndaya donc yabo zinu kabasi ulomhara okaya kazina huja habatimbi no sangizo yabo zeno ngomna mwana we yazamba ukaya ye maana yaka uhayalo katoliki deja ye habara ngukomori haka upratika sababu kema parawahe wome silamu shaye kaja kaudo rengando zenongozini isababi shabo ya Jafaransa hajaha dungu zenongo hizo haka uzifanya haka henda shioni shamakati haka urisisiwa ani haka menase wange zifanye haka udona mangurezo wa mvunge yafanye shaye yehende wakati haka hono kaya zenongo kaja kauzanza yezaja zazidindi karitsu jwanongo zabirari mwe fami shema na hende haplasewa haruma fami dake yabonga mtu parantezi yabo ni mweleze ni Komori watukufu kaya hewe zenongo za fami dake izinu na mtahadhari wanawenji wa Komori wasa warengwa hunu wa plasewa kamtu juwa ye namna zenongo zikobira harima fami d'accueil no walo harima ze centre zilati nongo nyangu ganzo wakati inde maneka wenji nikamdona reportage ze fanywa bana wokwa donesa helo wana hatu neni mwana unda bahatimbi yarengwa plasewa harima fami d'accueil ye hela kokal shawadwa hata wadwa hinga mwandikao wautrete wanali na bala wamboka ya mzazi alone manakatu shindo mangalia ne huenda ho hate zindua niko hao zila zinduba wendo we miyo hakolishi haukaba nuze famizila wala kwa atina mbandongo ya tuona si itotilo toka kwa atina wana ngona nyumba waniki wao shaze condition de vinda zinu wizo ngojonda onre famida kwe yato jonji yango ndaone manaho honde hunduze nkudizila hundo msaja jaula ngabate kao parwa wadoba lambabiza zindwe kango ndo aone wana wabelie izo tinongoni mamba onindaba ukati zienshimri akane problem hiyo haini wakati endendao ne mwana bebe mana omna bebe haka hendae mundane kushuke jashanjewa emano lange hulangu tsojendelea zililo zilala haukawalaba wala mandasi walandro ambese wakahanzama na hauenda watso ujibiwa wero henda badiliha vanundu na fehema ukamana mriyamza wotsisawa na mana mriyarengale lao ngabwenza roho njema wa Johamin wakubalukawe isawane wahangu shanga mwandikao sutoa jeni wao wokwa nadorenga mandasi kao sihamba mwana no ils sont pas comme ça ebenge mimi tsikanzani mabia nukandu nafanya attention parce que ngabo wajola le purunku amwe mwana hongo ndo aliswa le purunku wajoka uswali hedi nitso ya hatu amwe mwana hongo ndo yabali wata ya swali izo deza ndem na mwana mshewo ihazamba ukaya woyanja haruma ye famille d'accueil ya heyu itswende tombe ya hundrie mbaba ulo yabo wo pasteur donc wandiso mti ya haruma mbule bible na humone sa zenongo za hedini ya hao uo mwana akamshashimaha ya wasa influenceha na yoke jaka haruma haki ya hao wende waone mwana ulona dini ikao wae kajajivi ya afanya zenongo shawa ele wa ukahaula umangli ushashi wa maha wahe mwana na boya kayedi ni bahe ya hatu kejaka ya mzovea
haukanga wana mabani hai watu joka wakubali shaha shindi wote mrumango mria karibu naye mria toka ne fundi abola vima zelongoze nde harake mwana waju ndo l'eglise handani hajazahe ajabu wa verse ya he biblo hasomo habajau hawasili harma daraje kao zelongo zisa zimneutralizo wengwe hajundungu zipratike ngwambole yinu yonde dine ya kweli donc wom suiba haukayatse na inu yangani inu risala abidike ho hatujuri elewe haukami sodomda jenuka inde manara mabianuka ya hewe hunutiko mori hunulaya yondongo yolo fanywa na ndongo vurizo wanamruye hendaru mazenyi kumbine da hula no njaula no laula zinunga bwandikao o wana wanungu anzoare ngwa pia wani kwa wandu munu waotsi wandu walona valori zindwaji amande za hatu d'ailleurs haukasinga lijuawe malezi nena mna hatu ebengeni mwana ujo placewa habe wa mahala hajangonda hata hende hatimize 18 ans ola maneka wasange irrecuperable kasa hende haruma namna ya malezi marwaji na fikra zindwaji zilo hetswani na mwendo mrwaji ya boho shindare jarmo wa hatu ngekao no zero de mana boko bwazaze mwana wa mahakume na mine uhunda mahakume na mitsanar mwensino abaha yeka kuja shinda wa mbaliara ngwe mahamine ya hahe uhunde mahakume washinda wa mnyongo weni mala ho nyongo oha ilia shinda ya ilewe nsi inu na iladini ya hatu na malezi na zonongo za hatu aborilata ngabo wanabanu mjuwao kangwa huwao na rankuni za hatu sirawazaya haukangwa elewao kaya ngwaona droit za maliriniki wao ngwaona droit za namna yoka wangaliwa hama wana wandwa jina nyezimgwa jalangwa wa frekantomo likoli ngwaonawe namna wanao wavao ngwaonawe namna wabalao zeguteza hao ngwaonawe namna mafara wa hao wako jikomporteyo wa wadungu wa jabo likoli wahimi wonao wanjamo klasini ngewa kauha wa hatundo tsotilo mkoba wapula wende bwenda bajirundo ngonzi aninga mjoka hamba uko yotsi haki ukaurensi mwana ya jendelo nziani harumansi ya sayakauha walwandu wazungulona zononde werenga weta wandu batsinokawe imrumdu hazao moto walo wandu ikawo yeroho ya hao ketsanze one mjeni donc wabo atupri hata ya balaga nge capable ya tsorema mrama leve ya mzubise no ya bire ya fanya ndongo zindwaji kojo ambo wanzo wana wadorenga wenda wetowezo mboza muoni wehuza zonongo izopi yangani hamabani kamjaka Faransa jana maone Faransa leo ebengela dimardoma bianuka ya msiba hamada unu numsiba mziro ganzo wana hatu waloma siwani no walohunu wanunuzi wanre dini inu wambilwa waikubali ukango ifanyao hao wowo rangu watifanya hamarisi za ya hatu yokaya ngamrom babangu de mana nswalio ngamrom zazangu de mana nedoshioni vanunga mrom njide mana nifungao sisi mratsirira ukasi wanadamu amadani wana wao ngenzordo wanusihu kaya vanu zinu mrati fanyo kango niro paske joko ni hukumu ende joko hukumu siso joko mabanu wazima nge jonki ni hamimba bani tulwa hula owe wahula haube wahula ni wahunu senongo hizo narisane bemana mkomori raha yejashinda ya jua kautso zisamdu mkomori za barulo silam wonjoto jamba mes parents sont musulmans donc je suis musulman hauti jaharumansi ya kisilam bah na hiyo yotsi de heliza nzomru ajajibu ganzomru yajibu halillahi okaya hakubali ye shahadaka oshira shilaukaya mungunde waye na mtume de nrume yahe kao sisiri amin ya risala rikubaluka ngabo dunia ngaba joko ka akhira ndongo hizo ganzomru yakubali sharitire ngo wana riwalele halinu ye marisiza yodobi hamrende shioni tizwe mana wajazamba hakaulisizwa haku hakawona mangufanywa forcing ya fanyeze nongo donc ende mahale kao hauna maringa wa pezma parce que banu edini inu inuti mvu yedini ya kisila mwinu kejaja mvu wallahi na adhimu komoro wandu wanji waswalio wana hatu hata wandu wadu hazi wendo wozi sasa barulo silamu kutojamba tizalwa mwantisa kisilamu sijua tundwe mapara wangu wofanya na yotsi nde ili yo harume ni abidi mruya yambe gebido ukubali denge hono mru haifani shema fundi waeleza nganzo tishia tielewa tikubali tidungu ngamfanyo hamungu kutsona zendo hola ndizordi ngwa babanu mimi ngamnalole mwanamshe jau fulani bon tikubali paske mwanamshe la islamu minja koswali hamba swali rangula bonjo mlola kutsu swala sababu de mrumshe bo yamba umlole no yoketina mano swali ganzo swali haukahu amini hukubali denge hahweleza shanga nzole okatseleziwa tselewa tsikansi tsifikiri tsisomo tsiwono tsi amin geufanya shauti zifanya hamdu itsondi zo abonga si harma hatwari na nyonde nziro tsayole oyinu mono oyi ebenge
hotsansi kemlar mo sijeyim hewa komore wanahatu surtout alo harmensi inu wasangwa shavireyo ni sikungal mabiaoni womana ya place wa harma famille d'accueil yenda hunre famille famille ya kikatoliki ye pasteur wonde mbaba ulo harma famille suole woinu hendenge hali hiyo enga sina wana wangabi walwe namna hiyo okabanda mbaba nga wana nyaso aho banu wanga msingodo tunga histoire nono kabatsi mdu tunga histoire zotso jodo jija haukaba ni eduna leonga nzomri ya ikubali baninde problemu ruloni yosi wa komori hama wandu kwa tsole okabala rikaje jana leonga sije ema udanrungu wa joko kaya ngati kenswana ra mtezo yenye kamtsono wana razaya ebanu ngabo nongozo leza bokwe mifano do wana wao ngamonawe mwanae kaujibu mungu ngamonawe helo wana hatua liyo leo ngamonawe eske mwana yazalo jana ngesa wane mwana leo ze réponse za hao hedu wa reagiseyo kaziti sawa yeba hembaba na mzazo wakati yabidi wajiresezi se wende no wakati watawalilo wana wajundu ndahu wajundu harmada na mila wajundu kaze nongozi letswani hao mashuhuli ani nyezi nguna tso hafadhi yansi rengwa otaji shaka batsi mkomoru jilole okaiva na mwanangu madungu joko kaje ba mitsi shindo wani za wani lelehe zetabu sha omu wakaendo ba kohonza tamari bo hija shatika undambendu ne hila nzazaka ure mavu ya pesa volo nweli nundena ulinse likoli yesi siritso joja manga ngabo manyo kango fanyo hazingoli bwa heni mwezi kelke swaze tabu zilobana shaheni ya jitsa hangutso jihunda ikeze malizonga zitungo henda haruma wandu watsoka manaifu hata zemalizilandu ngondo wakubali mwana nyawo mzima haufa minzima ya lava hanu yunjiliye komori pia wandu watsonda wakamandu wajuhamo watso hasalini no jivuriza wala zenongo tsileze 100 euros 200 euros zila zenongo zandiso hula ukanga zandiso aruma zenguo mlungulengo mfumo wa kamili hotsonja malukani no roha walangutsaho gauni wala bangutsaho costume walangutsaho lekishali ani wanasho ozo ka detail près yabongo shindo ruma 200 euros déjà au minimum akaga uningali kwa 300 sinaba hawanjarma parce que bana bari ndugu ningali twali yao bahemru mme balangu hono tsamfule majana zijezende zatsinzwa zilatiwa wonondonde maulidani yemele ala pia ngatsingohelo apubeli olamru yamba ngesilamu emgunge radina ndongo hamada zila ukati mswami nukangari maze pratiki hizo karitsure mashangala nzo reform ezanongo zinuze hisi za ndani hauzi za haruma mna lokali ridoli ndensi nkuwo ngwajore hanamo o wanarende iho rijohu larike kariti sharibe wandu wazona maji wa shukuriye wajibiwa erijo kabo rende mkomoringo johunudore nga 10 million werenga 5 million wenika mzungu haruma sali ubangondo wajiju so jivurize urudure jonda nendo abakine mihimaho ebanu garjoka ushanjindi ulona ze 10 million hizo juhose komori baiho ekahonde hunikesha mashabana atausha sifati ya mtu jondini omwebo tojobu haralizui 20 yabo hauzui majana maili zisedwa maude karta ushekomesha mji zisedwe likole kange wa hao zisedwa au msire kango wa hao ebongo wasa wale washukuriye hauwake kwa shukuri ya shango ujue mdu wa mrendea shazema lizatwe zinji za mashuli na mwedema kensi mtu aliyemoni ngazendela wandunda buzi 20 izo kutuzula na mkomori yorani zongondo zulu na mjeni yenso holi hatuwana wakomori ngo na madukahu nonyi kamulu nao shabo re maji re nsole re zinu ngazindo zulu amala hujeni zengu wanzo vai izo kutuzula na duka la mkomori hatowa sonya nonga wana wakomori nonyi sonya le mafrike ije sali yesalila ketsi na mrumkomori wa mrumshasha ababa balo wana wakomori hunwa fanywa na ndongo wako shanga mtsawo wanatu wongwa ondo wafanywa mashuli na ngwa tsawo sali zangani za 10,000 na 15,000 nga mumlabioni izo kutsurenga na mkomori na mone haruma weekend nzima bashindo baka mashuli mengo miraru haruma ya ensemble ya hemiji mihu ya Faransa na mwazema pesa yo pia ya jokari fanya donc ubanu owaloko morize mali ngazendo lobonze waongwe ndao hasibabu kabati namna ukamrashida recupere bonsi juu kumria joli banawi liende Dubai yende ya hule dhahabu yaje itosi ndo haruma upari mathalani kumria jonda Dar es Salaam ndo le mbuzi kumria jonda bonzende ya suanye kumria jonda bonze abe mwana asome zenongo izo pia zemaliza mkomori zilondani ngaziro habo mesha hiyonsi ya lombi watu sisiri jahunu izora hunda karitsube ya hula worijoka na namna yozifanya shanga rudorize hansi hun yensinga jo develope haji yenga rijoka wanduje zenongo izo pia nganzo yankili ya manadamu mkomora liselewa
izorunro hunu rendo armaze pesta mama ngari niko alo hunu zisi za hunu asaye si za mapubelini magauni ala lava la usiku zima balabahi mbabola bahe hataye ndinila hende bala hajirendeje bala taze 300 euro katujwa zila tinandobi yabo yaomeshe ndi donc wanatutsa wanu wasawakauha ngo haruma mahala hadini kao yotidio sonti pia rasuhete bientôt ngali mwambio nukaya ihorijao na mjihafa binro parce que zeno zinu kazinako kanyangu zinsidu wari wamba zinu alerto parce que ngare le wao uko wanaha tuandwa wa frekante rangumo likoli rangumo nziani rangwe makope rangwe makopini wao jo influence wao jo détourner na ninga mjokanga si wenji habaha timbi raza wane kaonga bwalola kabile tsoza shikomori yoke jachoka ya yo haram ikamrande ngudungo ila dunia hatu amadeli mwabazambwa hawo mnungu joka ushinda yake na comportement ukanduwelewe shayenzi rodabo yakaya ngozoma na banu umbeli ya harumazi ya kisilamu umdungi shoka mru uswali mrukano mvinyo mrukali purunku izo ndizo joko ndamu ndema udabalaja atofiriko engo joka ufanya hauhe ndomba foya hayo ndongo mlaulio ndo mundu nizo ngojoka uremani krizi engo joko tsahe origini ya zila engo joko la umundo gazi johandisa paske uwaka bebe ngeaje ado ngeaje adult harumaze klasi izo pia ze etapu izo hukanadwama na nkuya ufanya no hutsa uwazindwa jina paske ababanga mwambikao ngojojo huimisiwa antro wewe na ukumbingwa nzondo kwanzo ukumbi kunojo habazindwa jina kakunojo hanse manaho na peranzmanka baru mwamaho uhense manaho na nanguwaidi wotso vende likoli botasinabo jioni uhensi na tabu shina jana zamana nzwale likoli ya jonde mbendu yale ushuwaziseze mali ziro ende wazivulizize haruma kiesi ujezaho halafuli ndoke manaho maluka nenda parsa mlonzi ya nema bazindwaji ya mdunga pourquoi manangu huo ngena na drozahe na avantage ya jozanza katsuzi parisa yabongu joka ufanya na banuye jomkini hadohelewa shande kaba hongo melezo kaelewe wanatongo na nkili kwa nao joka heni rangwe jumwa ngwavurizo malahoni wa ochi mzadzatso ndana mbiyo hata ena mbaba Emmanuelatso doji hunda iramanese mpado ikema luka na hula umuhizo na wewe kabule mwana ula Mwenyezi Mungu aenge na zaki zaho nawe kawo ngojo hukumlahizo hakakujarumiezo amanaho enundo mbunrondazi sazinu zinzi jasijiri ebenge ntwanza nikemle na boti jomba zinji shamanzo nimwambie nukaya na rihafadho wana woimana hazalo akomor yaro ayo amahakume yoma hamisha shindondondo wondo wakati wa manona suhilo ya dungwa ko jomba mrumishe sawa anunga monao wandu watingo jivumbua wandu washe ola jilozane mrumishe ola mrumishe wana waloba no wanji wajikausa jawa wandu washe woitso ihenda kaurenda jo imrumshe na banu nunde lulu ya hatu yetwa ya hatu do wandu washe wanu ukando wana sho hatu zindeze mbua wanda oringwa mbade masitiri daho sisi ngono wandu ka harmaze ngo za partage za heritage nonga monoka yoyo kamru ya tsobira iyo ya udingo juaire ngadi da holo handuze shasi wandu mesi henzatu ye malaho ya hatu yokala tzwana wana sho hatu no wana wanaashe no wazazi shasi mru mehe da dore jeibo jando juu ye kazi jaba hazishavire hali hiyo mru mshengo ndo yarenge mru mshamande ya mlolaro ya lawe mru mshengo ndo yanje arumadi nindo ajina arengwa enzahe ebane malaho ya langa joko kanado ye mbaba kutulolea ukayasiso do hamba ukabano aneka ukarchuta fitino kwa na ome oko aranza shati do hamba ukaya wanaume do kwanzo wa baba wanashe do kwanzo wa baba wanaume do kwanzo wa zazi yode limdingorambia yotseka yonongo justifio shani habe hali hiyo ebanu izo nongo zinu kamtsenda wakati mwabezara karahufie tonaya de heli ino abanga jodono wana hatuwe habanu wejavuo kangwa lolwawo ni wana shamandao owasawamba warangodini ndwajina bandi owayaminio yabo ke jamba abori sarisa kamsama disona dalilo amadizo ngamnindo mjemone dalilo indri huzama na ibidi yake silamu afe silamu hajambo kezo sidizo anzao shaha kubalidini ndwaji huzamana humwansuka etoma yao ngo upatso ngo azimo ngo rendo jau ujema udulibwa hujale we mwana henda mangu tsa umru mshamandaye yabo we ngo lindo na ndongo ndinse na duniani yotsido wakati ofikiru kaba nurisa risaro no exemple zo mbili mwana mshahaba no ajimbizana mwana msheka jara hafanya feta bia minguri defie ngwambo wasawa jikausandwa shata watowe zombo za kinrushe wa za kinrume wajirenda ndwashe sawa nule obaja wasatse na ngo ajavuoka yango harmadi ni zindwaji yenga mlinda wendi na wasawa tawatsohone yabo ija wakati okaya na mfikiri bo akomori amziar mesuje hiyo ni njia raru njozia esuje raru kozi wa komori de suje husiana nezonongo zahe yemihima ya hionzi
Yehima mihima hiyonsi nukarna parozia. Yogari mambiaoni karna parozia mihima hiyonsi. Shezo nanzoni mambieni. Gasina wananyasi. Kaonga msanganyesi jenu wazimu. Wala wa Moritani. Gasina nsuzo wazabano video sisiwa. Mwiwoni. Wamba wakahanza wende Espanya. Wende hata honziani. Wesa mafura. Wesa maji. Wesa shahula. Wabaki hao hamgujala wahinza. Demruwende sobari niho. Heri kao wananyasi nusu wakaurongoa. Waone sauka ya vanu. Hata waka wanruambe sondanzawa za misemeli yao. Shamungu ambatsi ndizo. Harimaze bahari wakaubira hizo pia. Wamba o deja inu kwa tujongo onda hupi. Ngo Maroku, ebala wasawasile Espani, ngo Moritani wiho. Ngo wandu jana na mengo shenda, yabo yako jafanya mengo shenda no mweja, mnama na yazalo harimweme liyo. Ngabo mnama na mshemjeni, yaza ya harimweme liyo. Na mwone kondisyo jizo, zamri ya kauza ya harumahanruha manda wao na bahanuha manda yabo, rijuwao benge sitima medecin, shangar joke ni bahanu. Wala wawodamu, bahibo mahala hamanda yuho, ikao yose pa fasiri ne higieni, wendo fanya infection yabo nga mjoze problem za jokane mwana mshe uo. Watsombe nroa hula watsomaji, ye mwana wangu no soendi, yendele fumbu ye hindri. Ye wamfanya wanru waka yabo. Wao watoto, wala wa harumansi zinju, wambe Afrika pia ika harumeme liyo. Wautsi wako moraruvu. Donku, mashababi. Ikao yonde toama. Yawona mwelewe, combien de fois wanruwa lo harumatabu. Haruma situation ya wonawo mmea, akaba nunga bandu ikakongo nose nongozila besenga bwatingo uzire ngazi biri jawo. No, ganzo mbiare realizoka, mima tanko shababenge mide na kalmwe melila. Haumzazaho wana walaba hayawo na mna video la enge mrindi. Ibanu shekoza shamana damu, zindongo kaunge bidosi wana razalwa, rajalo batu razaya, ngabo rasisto wandu ashatwe sawa kauzaya, heni mri asiste ya unambabi zenongozila, ganzo manadamu ya fikiru kaba numru mshe vrema wa imrikao, Mnyezi Mungu nde mana banduna do amino uungu unu. Mguna amini Mnyezi Mungu. Haukaila tindongo nyangu hata. Ndongo zamrumshe uzayo. C'est pas facile. C'est entre la vie et la mort. Surtout kama nola sangu toshe hitsu ajato e mafuzi. Ketino ka cesarieni. Ketino ka kojwambe kanguzo normal. Sheikoza shansumbili mzadato hanso itanda juu. Yatso lila nore mama sindanu hata ya jazai. Il faut ni mdulo na mrumshe. Ulobon si juba ni yaunda bahati, yafanya hata ikaze nsuza proche mrumshengu zayo nde asiste. Yaone, parce que nga bajoka respect juma izo kao si uste mrumshe, uharmasi wanrua ume. Wallahi l'adhim. Haini mana mme, ya asiste mrumshahi, ensu ya kauzaya, même si la première fois. Baseka kolie manadamu isilamu, uamino wingu, ulona irumbi shahansiwa. Ibidi wanruashe wana madizo dingo mambiani koli mrumshe zenongo mningwa babanu kabanwe mwanane mrumshe duwado na droit yinji gonsi jubanu rimambianu kengetsi da bwewo nyensi nubo koko amino wingu shamrungu aminu kawaelewa pia zenongo Elizabeth duniani bana haukaya hizo kweli la kwa tsuni kwa bure droit ila ye respect mrumshe ke jaja bure njamba mrumshe ya respect mrumme no shangala mbao ka harmaze risque za heu jone duniani bada mngu ya riumba shaye unikwe mwana ulama mezishenda reza uhemi shashi kujwambe utimwe mezi shale danzi no wakati ye mwanadamu ola yendao yaje na mwanadamu hamande hun duniani ngamu mnadhirioni vrema mrumshenge bidio ala hakika suandra omeri hense respect hatu inde mena kwa mimi zonskitisha kwa katino no wazazi wala wawo shila irumbisho kabane mwana winga manzonjenu refedahe warengezi la maaline za amali no wakati ya bidiwa virilele tunda walihensi maudu wa jesho kalirengwa ni voyu lenzadu ebala mzazoto konda wa riske via haho ya dakika nzima paske dakika nzima harumazeno ngozila mrumshajo jawla wa duniani jawala wao habahatimbi wakao harumaze hemorajie damwitso uziapre ya kushmana zila pia zenongozila zilawa bahima na damu hatsuenda bala ata daktara fanya nizo fanya ata izo de zensi na bonga bo mametsenga bo ze manye pia no mono kabo kao habahati mbo kwa shulu sove owana wa hundu riski nziro bawo etc. Donc nganzao manadamu yeleo kaya owana wala wapashe melila mashababi wala wa harume dunia pia ya Afrika wenda bala wakaujundo bari nuhulari tso ujua minsu jwa suite yeba nuwaswili mbaba hanu yezemeli zilazi warenge yekazi jawarenga yebe mna mwana mshea kauzayo bari ni hula yeba haruda andaye ne mwana yewa wadi yewa afu yewa rende mbanu watso mbahindu
donc abondo bahami kausianza rejei wan madhamana wa hiyonsi ridwambo keni mrujo jabani wambeheni ndongora mbaunga tingodo sababisho wafo mewahe zensi ke jabidi wadui haukaya amjomwambia nukaya ye tajirulo miliarderi no katina jwa uzifanya watinera isi wansi na walara isi wansi jomkino kola mruka watakatina lahe gabo matajiri monsi juu amsojorenge yo hatukomori ye karitina nruwa kama tajiri hana zalazolo lamdi yola alanda yebo ya kara isi ya roha kanendri yo wandu wandisa za entreprise zao kwa jaka evolue watilo akausongeze komori ya hilma we agiza we fanya we baze societe wandu pia yakawasisa monsindo sinde manza shonga la duani yewa umjerendo sinde ulo naensi yese hatuwere ngondo sinde ulo naensi donc unganzawe ankli ya hoa na nyasi ringo shindana sina obanu walo harmale janvuele wokaya kabati zijo huja zitojore jewa fame warengazensi rahamvura hawema haukaya remra mpira remhezaji remlimaji remlozi remruadini remrua milanansi retajiri oandruao pia kwa tsina mbaji oheza bila batino kawa dungezi fanya hao bonsi juu na bolo ne control ya zenongo hizo pia demrulo beti salama ngiabe manatso jomvumbendi la dimari mvumbue maana lewo inuo shababi waho komori pia na mwambiani banula dernière fois ukabanunga si harmariski nzirobo komori jubala haukabanu kabatire levu ya maudu na yoke tuje toti dezijiri omonsi juu na mrambi wandu wajokonda wafanya hazi el maarufu eke wako ndongo tile majumba ngwaonda Boko wana wakomori wasoma Afriki pia sawa wajaza harma ma japa wanga bo wafahonzi ya ningu na rihifadhi ya warehemu wasawa vuke wasawa wasiliban ya maisha majiro kwa nungu tsotoalie ya sahenda katuone sa ndrongo njema abo katufanya mananyafanya retour hakawe de wataze diplomi vuvuni ngo mabangweni yabwe ni abaki hula ngufanyo apeli hunu herao msangu wa hema nanya hajuhandra harengenzi ya re shahadaja yabote jakabatire levu wao walohun heni ya hajaru hula benga bala back plus 3 hanjabanu haoneza ajiri hula ngufanyoshwa anga mwendo likoli haunga mwendo armeju sandi heni hufyo walohula ngondo armeju sandri yabwe kaba jawana zioni jana banu wabala diploma wabala visa za kina shonu jabanu rendo angalianga jonda onde mengomira rudondo mo likodi na wao kwa tu resista hata hule parce que ngwa jawondo la bahe haja yafanye shwa hasandu mbase junindo aji hazaya hende hula handi sandrongo nguziyo hangalana ngaleme shababa nu umbishifuti jao ndongo zaliko lingizo haushashi donc wabonga sina uziro kama udu rishinderu nderelevu ya ma medse hauru nderelevu ya wandu fulani woshindare jaibon siju hezijiriu yeko moringa sine kapasite neze mwaye za ushindari dore nga ma medse bonze rejawe fanya hazi komore waliba woronoto shindali ba ma contractueli ko jamba medse mwabonze kaonge Faransa haunge bushini haunge mala fulani ngurengo zima jana mararu haruma mweza uzima jana matsani ewongo joko shida umrengo jomlibe kadonga déjà ces conditions de vie ils ont que vous étudier nangu ya jondo ka unsimala hulo mwenje unsimala hulo pare unsimala ka one kama madam jokanzani soanyo amino wana mpaka rudi rohe unsimala hulo jau et niveau de vie ils ont bien ngo étudier ngo fanya choix et quand on proposition da mala hundo jingu joenda rano jakomori yabo ngasarma situation zero bwa komori donc ndemana mimi nanzoni mwambia nukaya wandu wadingu amba kaza ngora mbo pia sababishe yezi nonga sina wajibu wa shababize haukensi yatu yumu wanatura zahum rijojo wafanya appel haukawa jojo huja par fierté ya ukati fanya medicine ngami specialist wandongo fulani yensi yangu ipuza medicine ngamwendo benga mjokodoli wa zuishirini shayo densi ya zamza zangu na babangu wawa kwa tusoma ngwarudao hambani wanatu timabani banjuzi ngabo asalo armaze magdo ngabo alo armaze KFC ngabo alo armaze Uber armaze livraison wata wananezenzia hato wahunda bakino kwa tsine courage enda hule haukaye nsifanyo kaya wandu wasa watawane mali harende hando mshahara do maisha yabaki bonsi jubano wandu pia watawa donc wabwensi ya hatunga sina wajibu yokaya bwa komori lititsononoziwa hapare hukaye kamkomori ngufumbula development komori pare mwenje pare yabo izo ndongozi kansi wobuna tsahu iyo errori nziro harmo 21e siècle karne hamanda yinu wandu atwali lawe hao mwezini wandu atwali lao teknoloji kao manadamu abahangu remplace wani ndongozi ndo jina halafu ike sisi yabo kweli garanzori kensi endo soni shamuri kaushina na manya bania hebanu ngusojodambo ka zalingu topare sambiha wa hajumba fulani ya izobo za wa eshe ndandashi na mtsofanye konstana ngubala taleo maana mimi ngamjomwambiani harmando ngoza siasa zinukaya
Vanu ye marais madhamana wa siasa wanu hama mruwa ndo harmandola wa Komoro. Miyo nde konstana sana jifanya na jihansi. De mana bukonsudo jipaso ashetu waku. E makati ya mwisora. Haukayeka reke mrunge fiancé. Rekangu juhaloole. Ze promesi zahe atayewe zato mwezimu. Rawe jawasui. Rekade mruma unde mrumshi. Haini mretu anze kende wai. Shao mudanda ulawu. Bahi yongyo hamade ze meeting za huandu wanu. Wakati wanjo mijini. Ze promesi wakaonesa. Yote mpaka Komoriba yata Ulaya. Mrwa siasa haheyana maji ya dhahabu ikao ya nosize maraia. Bahiyo hamade kanga nyendo halmandoli. Haini mriye doona hale hate mrola joko javote wano ya ronesezo ambao. Bahibahe mrumsheni mriye doona halata rwa joko tsanganyiha noni mronde yao nesema na nyezo wa mambi yao. Rewasili si ukendi. Rewasili mrambo kakereka karjakara lolana rahana bora alona. Haukayewa katulana bondo dekuvre, huonozi la zaka ubilizi kekweli, huoneze nrabo, henu siku, ngani mwambioni yo termi kao nganzoni manadamu yelewe, henu siku yo dekuverte ya nyumenari mwa manadamu. Henu siku ahasha, manadamu yetso kawa nyumeni, handongo zindraji, ujotola makalmatsu paro eshia, ujofanya ndongo watsu paro ziona, haukaya nkili suange nje zao, suange mungu zao, na yonde tsongezo manadamu bae, hareagise. Lade manabo kotsoro amanga we surpris. Badinga mi surprise nongo zinu inja kao mlinda jau zinu inja kona jau yosa wanoando siasa wala mwende hata masuli harma daraja divorce sababu ndizo haukazi latunongo wako zilinda vaheolambe seka jaka uwenshi zila vala baada kamjatsanganje ni mdungu tsona revu mwende heni mribidia aswime ya one quotidien ya kubali wakaturada bomdenda atuwaze grifu pamba abanu mizini mitsi jau banzini mi jau wanruwa hundana yosha bashila wanruwa bahiyo nde heli ya heze nongo za siasa zinu. Henu wakati mruya lobonze ye unosiza wa Komori zenrabo. Sheka mruya saha suri beti salama hendengo no realite. Valando mahanu mruya kaoto waswafize grifu wa unesoka bansi jamanu njenide. Yena mweneze nongo za jiri za husiana na investiture. Rajarambilo investiture ya 300 ya 600 million. Zenda zambilo kari zishiza haruma miliari ndarunga zendao. Zenongo izo non solma zije hali yo shari subutirishie banabangu ajilao. Ukanga bomriani kwa 10 million ya jerendrongo ya subutia na bokaze 10 million aze hanso garnizibwa yabo yoto biendi ni mruhamba yonde la belu ya bensihu se normale joja bahadunge belu ato subuta mba hanse maleto biro irengwa ba mrunge mjinga tangu rengo maleti ya mali ya hensi biro bahoi harenge maleti ya 10 million yani kuwafanye commission hajamba ra hanso garnasi bon sa John irengwa yabo alala kabo mraji justifieji mala manda hunu ha John randongo ndito silo tsoka jolangu Gabariani kwashe kimengo miraru za komisyon hambati ni kwashe kimengo miraru shanja jwa monta yabo mjingandi ya kahuni kaze sheki yenda uwani kwendu watu waza yabo halala hakabu wandu wajoka hamba donko waboze maliza investituri zitoka zo wazifunde hali na Komori hata zili wapia na waka uchozo waka ufanya kando maana mwatu wona miji waja wandu hauka wandu wasokane security kabati nzi yaka udisamoroni ekawa kanzo makare yayo yanaora ngomi jinataja atsojo huja wamba wakana drone mbili wakaya kaya maluzini wakaya kabeti salama kobala zalata je maluzini harman sama Komori security manda hiyo marengale jeshi pia malitaho honziani ekamka hanza mbehe magari matsanu nsujini mbehe magari matsanu fumbuni mbehe kume mitsami huli mbehe 20 sijinda hubi mieskorta tanje moroni aindongo yojo kawangu gazibi majonza mfanya matsufani mkaanza mibeze mali mzidi machi ya sola kantu na mdilebanga mjo no shaws jokoka juzi mtsona yo karjaka ura Komori no mono heli ze stati za jazz chemdenge marengera isi ambare ngandu watimizi majana maili waje bonsi juu buhari yabo bakamara isi mwaka ujifahari waje wonre hawanga ila vala mali zitsoto alilwazi baba hiko msa gizo amado andwa dingo kaneze project za societe data wendo rengwana na shwa nwanzani wawamba na monte projet abo haraka monte chama abo banga maliza nzozire ngwa banu mwerengaze malizo mwe hilaba nyanse hifya jau yo wana walajo kakwende wa farma ngungu jo wasilisha ndo ajoka kwa do fabarini je donc uzinu ndongwe ka Komori nganzo yelewe na mshinde mwelewo kaze maliza hatu ubahanu fatihu wala yajipanga onsuma bani rabo olangu jipango ya jiprojete harmanongo za ukakweli balange na revuzo kensi yongo Johnze Hendes na abunga mjoka mengo nimoze nongo ya juwao ndoka ya nganzo mrake na mwaye yaboze mwaye hizo nguzi tsahora ngo abaha haukaye kama ndo angalia ulo raisi fatihu mbabahi wakasar mwesani kweli ngupashio shaye mruende so yensindo sifatihu
yemrikao waze wala pia ngwa mraongo minduni hahendo tifatihu msedia na belu wala tajom kino kabango na wananrwadu hazana fatihu ngo wana otidu washindano na fatihu shandao donc fatihu ngo ajuwawe zo wafanyao izoranzori wa garanti se dokanga bonongo wajitrompe dokaya yoti nongo joparo realize hadengengo na ananusio wanazijana wadoba nuwa mbonde wao wawandu wahezensi le bavulaha onomo hao shaeko morioke no paro wasuli yabo no waze wala ngwa joka engezi sondo rende hazirende ha hawizo wakomori wanzozi rende hezirende ha gamu mnadirioni njoo no bahanuze ngo zinza jorudi njoo wona aukasi isi karicho anzaza lolafe ndio maana mbasi tirende ngaranzo yake na mo rimzingare ya libe izo yarendo wandu shaijo mkina yafe akoma nadamu Mwenyezi Mungu ndio ufanyo yeze circumstances zote hijarjo ka ufanya amfikuru ka jobula ndo ngwa madi zote zindehe no zondabu watoto wangu ajo jirambua esa hiyo ni mnungu jo jirambua shawongo ajo kange bidwa jitajiri se ya hafla haukaya ye tawu yonge konteyo ye sante ilo na mbaba hao na mzaza hao ngai konteyo donc uladhima walona morarangu ritsoza bazinu ngalizirejezio mgunjo mrehemu demze watu ya pasha avion juzenda kafariki ulando be yaka ulinda zile serikali mwana msho watu wacho tapaka sikomori hende volo yafanye kursu Mwenyezi Mungu afanye zae hau afariki yao donc ufawo ko tsudolaha donc ongo ile wao kangabu wakati kaonge bidogo ndi haraka shenge wanu kaongo lwaza ngozi fanyishi obo nsijune namna ya hadisa bidiwandi se par le commencement wanetwaye maparawaha wajokaya ye titri kao ndo mbadao ndo mzazao werawo sikwa leo ketuwa ni kalegitimita ukama uduwa joarongwe bahanu wabirabo rarangu wakana wandu wakausifulu wabira hafla amani wenda zao wanaho kwa tutosi butu haba nuamba ndogo ye juza ndogo kao wasangwa joka ya mbaba hao hadzihiye karieri ya hao ena mzaza hao narike wakomori manaifuata shauti nongo jo parwaswit bengel kanzarambe ukaya banu wanduso alisarma na ndongo watiti eka mchona le bavu yeka mchona o mji ne mashaka ya ajirianu ne mihima ya heze ndongo za kibinadamu ze katastrofu za ajirizinu za hemirwa majiti ngo jirepete mwafanya geste ya uonesa ukabanu sisi ranzarike tafauti shaike kweli wajirile balile hambu wandonde warenge magodoro ya seli weo maprisonye ma mineri wayabehe ili warenge mapesa abidi wende wahule yebahe ila proje hansiu isoko ili waja hafla shawandu remplace ukoze malingizo yebanu ze malize hansi wa harmwese problem za katastrofu zinu ikawe zo kasina parozia ukaboro nozen sinku wasoshindo nda shawiri la homro wa California neze tremblement de terre za Turki na Japona imo juze 6 yemiro ila ekanga mjoko shida munde mapesa mhe haruma ze honze zila mwende mwalisi ze hula ena mwende baula Mungu zila nogo za kinaturel zila tiza leoti za jana sha plusi ye hawange ndono badili zanongonga zendono janziro plus wako moringo atwalili yao walona ensi wadorenga maliwe hila wonga wajibi wa mguna swamihi zanongo zilaze jiri no wahunde mapesa atoma boshoni vanda mweshelo kabanunga bandu waloma aduiba no armaze ngo za kinsizino banunga bandu wadingo jibi wa majema kafaani wallahi zol josbutiri zambe mguna swamihi shanga bandu kawo jiba babu he situation ya ukabatsa ha mapesa no wabeza haraka wankuli wa muteze projet warenga watu wa maboshona ukakasuru mishanti yebenge kwezi watukufu nikahanza lori bila haruma Yesu yinu nsonza nikemleha kujume heli na sanarongwa yinu manatsirongo wakati ngamjozi abantu haruma zema dazinu mananga mina madahusiana ne opposition shayonsu yambale we linsi joka mleha ku so kanza jeribi lembabi tumambenu ko shababi mguna uhifadhi ngamonao zenongo pia wajabanu wasome waja wafanya shua kojola umu hakemesha kati mangu waorazabanu watalaneneze nzia Mwenyezi Mungu na hifadhi wana sisi mapara karitu jozo ranzao mru mzima gushindo harenge wangu wala haruma miji 20 majana mararu onsijuwan hawa mobiliza haruma sali na balangabo ziloza muhimu na zila wanango ndo haruma gzame ngasi wakati wabaki shabo wandu pia oliokana rifanye na tamori rihimilo wana riwono wa joshinda ondeze baki shabo ze samdine ze dimash wana wabila komala honi wanaongwa vurizi wao wanrenda rumangwa ride manaja heshue hao maudaba kina rankuini mrudi mwambe mwana hari kwa hari lati wana hatungona kilingo le wao mafundi wadini na msane mwishe zola mabani banu ze hutuba za hanyu na zilenda huwa wakati
mla umwembabo wa Komori wajue ukaya banoduna inungevolue yo harmanrongo ikao ngawajoja makatina makati risijoka dingoni ndo kasido andurala risi uhao no anrupia sawe uhao mwezini ebenge kwezi wa Komori eketso kativuru za kalma ziro ngamsauso amaha yekati shinditi jitamka hena mnekao ndo na jabanu njeleze wondo sedizwa Mwenyezi Mungu na humbeshirani marahaba nyandikao do mashinda makansi mandunga garjore jela na har mamada jazinutse na inshallah taala na humbani khairu malahoni han inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.